Ousmane Dembele muri 2025 nta muntu umurusha kugira uruhare rw'ibitego byinshi cyane muri Champions komeye ku mugabane w'Uburayi ibitego 25 assist 6 ngira ngo uko tujya kuri finale ya Champions League niko na rwa rutonde rw'abantu bahatanira Ballon d'Or rugenda ruhinduka bamwe bagenda bazamura amanota abandi bagenda Ousmane Dembele kuko agiye kugera kuri finale yarayoboye nundi muri power ranking yahabwa amahirwe ya Ballon d'Or tukavuga ko ari uyoboye ariko nanone ntibirangiye kuko agomba gutwara iyo finale kuko urebye na contribution y'abakinnyi barimo nka Lautaro Martinez niba aratsinze Bayern home and away agatsinda Barcelona muri retour yego ibaza aramutse atsinze muri finale nawe yahitaza top muri power ranking nubwo atatse n'ibitego byinshi ariko Lautaro yaba ari kudeta matches komeye ibintu byabo kabaye mu cyumweru kimwe muri Inter kuva ku gikombe cya shampiyona byaba baravaho neza bararushwa 3 na Napoli bakize nk'umugisha senze uko byagiye Napoli gatakaza bagatwara igikombe cya shampiyona bagatwara na Champions League yabahita bari mu Lautaro none ukareba nanone ubwo abakinnyi navuga ko bavuyemo muri Champions League abagifite amahirwe yo kuzamuka kuri power ranking n'abazakina mu gikombe cy'ama club Salah arimo Kylian Mbappe arimo no Liverpool irimo oya Mbappe mureke Salah arimo Mbappe Real Madrid mu rugo ko nta gikombe cya shampiyona batazatwara shampiyona bizagorana ariko urebye nka Mo Salah ukareba nk'ikipe ya hari Rafinha hari Salah abo n'abakandida beza ntabwo Barca akina igikombe cy'ama club nanone oya ariko nta kibazo buriya reka ngoye nk'urugero ngubu tuvuge Inter twa Champions League gusa yonyine nitwara World Cup y'ama club hari igihe Rafinha azi imbere yiwe ya Dembele cyane birashoboka Dembele yageze kuri finale ya Champions League yes kugera kuri finale no kugitwara ni ibintu bibiri bitandukanye cyane wibuke ko bazayitanga muri December bazongera bakina hagati y'ukwezi kwa 8 kugera muri December nyine ariko champion ikini ku muntu uzabura gutsinda ibitego n'uni ni Dembele champion of France yakina cyane ko Rafinha atazabitsinda yanavunika Dembele undi se ntihari yavunitse who knows ntawuzi bizaba so uyu munsi igikombe cya Champions League tutagiye muri ibyo Dembele urayoboye current situation Dembele batanu uko bakurikiranye ni Dembele nge batanu banje navuga Sofa uko bakurikirana Dembele nimero 1 Rafinha 2 Salah 3 Lamine Yamal 4 Lautaro Martinez Ndibone Ousmane Dembele wa mbere Lautaro Martinez kabiri akora prediction ko ashobora kuzitwara neza muri finale kuko no muri knockout stage yitwaye neza cyane donc Rafinha 3 mvuze Lautaro Martinez mugize wa kabiri mvuze Dembele nimero 1 kabiri Lautaro Martinez 3 Salah igikombe cy'isi cyo gukina 4 Rafinha 5 yari yavuze Lamine Yamal 5 navugamo nka Robert Lewandowski abatwaye La Liga afite imibare myiza cyane gitangaza muri La Liga so ibyo bitego by'ubupikici bishobora kuzamuramo cyane 5 bakaba Liverpool mu gikombe cy'isi cy'ama club ntayirimo azakina City na Chelsea gusa ni City na Chelsea mu Bwongereza ni kwizera Deus umpaye inyunganize gutwa none Arsenal ntago nayo ntirimo nose ni ikisi gute Liverpool na Arsenal bareba uko amakipe mu myaka ishize amakipe ya Champions League bya mbere byicibintu Chelsea irimo bya coefficient Chelsea irimo kubera ko yatwaye Champions League mu myaka ishize akamo na Man City Liverpool na Champions League yatwaye mu myaka ishize na Arsenal ntayatwaye ariko ikintu cyose wafata mu Rwanda ugafata amakipe abiri none se none se Paris Saint-Germain irimo kubera irimo nuza kubera Paris nirimo se irimo kubera nuza ranking ya UEFA oya Paris nakora neza none se Paris Saint-Germain za 2020 nuzko ari kuri finale Paris Saint-Germain nuzko yongeye kugera muri demi finale itsindwa nandera meze neza kuri ranking ni rya reruka kugera demi finale iri kumwe na Mbappe bakwemo nande nyuma finale amakipe burayemo na Atletico Madrid Dortmund Paris Saint-Germain yatsinzwe na kuri finale herukaho 2020 yagiye finale ariko ari n'umwaka isigera demi finale nanone yageze demi finale yasezerewe na Mbappe yarakiri na Bayern Bayern Dortmund oya matchare itsindirwa mu rugo kwa Dortmund reka tuze tubirebe neza anyways njye nashaka kuvuga amakipe y'Uburayi mu gikombe cy'isi uyu mutoza uretse kuva muri Dortmund wabanjije Nuri Sahin yitwaga Kovac
Niko Kovac oya Niko Kovac ubu ni urimo uyu ni Niko Kovac uwabanjirije Nuri Sahin wagejeje ntabwo nibuka izina rye mbere tugende uravuga Dortmund yari kuri finale yari yasezereye Paris Saint-Germain ni Paris Saint-Germain ni Dortmund yari yabasezereye ni Dortmund yari yabasezereye bari bagize muri demi finale ubwo Iburayi mumenye ko harimo nibyo ko numvaga baheruka rwose mu demi finale amakipe menshi harimo na za Porto anyways reka tuze mu Rwanda ariko kwiza igisinzi niba wamereza umunota umwe gusa hari akantu abantu bamenya na Sere RFI perezida wa Paris Saint-Germain chairman wabo bajya mu gikombe bajya gutanga ibikombe byitwa Globe Soccer Awards baramubajije ngo ko murekuye Kylian ninde ugiye ku mustar wa equipe ya Paris Saint-Germain cyo gihe Lorenzo yarasubije ngo it's the team the collective team that's our ambition that's our new strategy ni wo mushinga wacu musa abakoze icyo bita blueprint ni inkuru ndende cyane yanditswe n'igitangazamakuru cyo muri Amerika cyagarutse nyine kuri ibi bintu nyine cyitwa Los Angeles Times bavuga ko ngo bakoze projet 2023 igihe Mbappe yaratangiye kubananiza babona ko agiye kugenda bakora icyo bita training base mu burengerazuba bwa Paris Western se mu burengerazuba ihagaze agaciro k'amadolari miliyoni 385 batangiranye abana 140 abishyurirwa bagaburirwa bakorerwa ibintu byose. Paris Saint-Germain yaravuze ngo ntituzongera gushora mu kugura abastari, tugiye gukora abastari. Baragenda wumva ukunda abantu bakora izindi abakora projet kwizigira bagiye muri federation y'umupira w'amaguru mu Bufaransa barababwira ngo ntimuzongere gutegereza yuko niba mwabonaga abafatanya bikorwa kubera ko twazanye Messi, Neymar cyangwa se dufite Mbappe tugiye gukomeza muri uwo mujyo. Ni ukuvuga ngo mushaka ibindi bisubizo by'uburyo shampiyona muzayicuruza. Twebwe tugiye gutangira kugura abana bakiri bato tuzamura impano duhereye ku banyu b'Abafaransa. Niko kuzana ka Desire Doué barafite na ba Barcola bari bazanye baravuga bati twinjiye muri uwo murongo. Icyo gihe muri Rio directeur wa Rio yishinje ko ngo muri gutuma ngo shampiyona ngo umufatanya bikorwa burya impamvu babivugaga nukuvuga ngo ni nk'abumvaga yuko ifite mandate yo kuzagizana abastari buri gihe kugira ngo imurike shampiyona. Urabizi ko batangira umushinga ba Zlatan ba Cavani nyuma ukabona abo nyine ba Neymar ba Messi bande hahoraga nyine amafesa amazina ibigugu. Icyo rero Paris Saint-Germain twayigiraho twakwigira nyine kuri ibintu yakoze. Sinari nzi ko nasomye no nkuru numva amarira agiye gutakara cyane guhamagara umwe mu nshuti zanjye ruberwarani mu gicuku ndamwana agahinda karanyisha ubwaje usasa bagize agahinda kiki ndabani sinari nzi ko makipe ajyana na agreement na ligue z'uburyo izaba ifite profile runaka. Donc abandi bageze ku rwego bavuga ngo umushinga projet yacu niyi tuyigiyemo muri ubu buryo niba hari n'ingaruka mbi byabagiraho mube mubizi hakiri kare tumenye uko tubijyana. Nta kado force majeure iri mu mupira w'Abafaransa. Bivuze ko Rwanda Premier League yagakore kubwira APR na Rayon naryohewe navuze n'abazungu n'abazungu mugomba kuzayamuzana umukinnyi byuzuguzwe miliyoni 100. Uri kumva ko abandi bacuruza ariko mu baturanyi nanze urugero rwa kure mu baturanyi hano muri Tanzania baricaye baravuga barababwira ngo urumva barabwiye ngo murasaba uwo bita Kariya uyobora shampiyona yavuze ngo murasaba abanyamahanga benshi ariko kurihe murazana nde murazana abandi ubundi abamushaka kuzana mufite amafaranga. Baravuga ati akuzi ko umushinga twawize nabi. Bamaze kubona ko umushinga bawize nabi umushinga wabo warateguwe uragenda ugezwa mu nzego nkuru z'igihugu uzikintu igihugu cyategetse muri Tanzania bahereye kuri company za betting za Sport Pesa n'abikorera. Baravuga ati murabizi kubera ubushake dufite budasanzwe bwa guverinoma y'igihugu cya Tanzania kubera stade twubatse nziza y'ibihumbi 60 ntidushaka kuzajya dusebera hano. We Sport Pesa namwe bakire ba GSM ni mugende mufata amafaranga mushyire muri Yanga na Simba na Azam ifite umukire mugende mwubake ama equipe yo ku rwego rukomeye cyane. Donc niko GSM nyine yaje muri Yanga
baragenda birukanamo waze wa baraza niko Monde uje yaje muri Simba ni nako na Barlesa yarasanganywe ya Zamp n'izindi zitera yego nibyo donc rero bisaba ubushake bw'iki bwa politique bigasaba n'imirongo migari iva muri federation ikipe zikagira intego reka nakiriye umujene yitwa mukanya ushobora kubona navuze Cade Force Majeri Nyamirambo nta mupira uvuga i Kigali ubu zantu tugiye kwinjira niki cyatumye Omborengani kakajya kuva muri Rayon yagambaniye Rayon Sport umupira wa Kigali uraje nta mupira tugiye kuvuga hanze tugiye kuvuga abasifuzi bagiye gusifa match ya Rayon umupira urarangiye muze muri Saga match ya Rayon karibu muri Saga turakubita izandani fungura Saga twinjire match ya Rayon nimwumva tubuze abakinnyi mumenye uko basamanzi yasobanuye impamvu yasize abakinnyi batanu turinji umupira wa Nyarugenge yavuze ngo n'abakinnyi n'abandi numva ari umwana tuvuze ngo uri kuzamuka Rene Desiredo meze neza nshakira abasifuzi wafura hari umujene yitwa Rene Mukiza hariya nawe umukiza Rene dufite Adelari hariya yitwa Mukiza yitwa Mukiza Adelari uyu akitwa umukiza Rene ni umujene urimo urakora stage asanzwe ukora kuri Huguka kuri radio Huguka 105.9 yego akaba asanzwe akorera kuri Huguka ubu ari muri stage hano kuri RBA ejo yari yagiye i Muhanga avuga ngo Muhanga ntiyazamuka nk'umuntu usanzwe uba i Muhanga yiga muri Iseka ukora kuri Huguka atarebye uko Muhanga izamuka adutegura n'inkuru iryoshye by the way reka twumve uko ikiciro cya kabiri ku munsi w'ejo byagenze amakipe azamuka ubundi tubone kuza kuganira kuri APR na Rayon Sport.